adusa herbal capsules. Emma Gina Brani. Na na you see I was saying me grab we here. Sweetie, maybe come on mommy adwamwa. What does ye aye chuma? It's a living testimony. Kona kwa Judy. I just are paying for. One woman for down for. Any the onion fear do me. Eddie, I should say a dreading cat to him. Ajia to say and tonto wa piekro ase moja bi nchen moja bi se ye na entonto mo a opie ye bisa de oja ne mfikyire mo anefu ye ana de ototo regu basabasa ma eka ne entonto wa mu nsuo pan tontom no akwawe no a enka me ohene yira prebi mefa ho ben na enso funtum wo sa batatwene nti wai na oti abibimem kwati ebunu metre malaria na me de me pimpam trefo ne dimpa herbal mixture malaria shia no ni sasie tubefua de hwehwemu akire se wonya malaria non dimpa herbal mixture na sientu obenya dimpa herbal mixture wo babia ye ton adupa opemfo de oma kwadanofo ni de onyamfie dumienu enye mamo FDA agi edwedie nkrato atumu se eye atumidi ye di yo ebama wo ya ri na sientu dimpa herbal mixture so nebia from 024-877-8899 There's so much bread. Na matnas na mohwe me KUMAWOOD TV. Be the jumadi e bero. Opportunity ewiase na okwa. Ebusua, so you say ewiase na okwa dia. E kan hu say ewiase your boss on asase a owura. So radia na o mra ne amane a odidi so. Adeche ne ade say we. Adeche o mani pada sani na ade say o ma odman ko odidi ne juma. Ebe nwura, odi pada sani pentem, otu ni prum efise bibi wo ho. Edi na wo ho. Which let me say, if we are saying, and now, and can dark and keep room. You all entering a diet. But you come away. No, my name major prophets. I first said you may do embro. May come and send to you, I say. If we are saying, what was so open? What's not say, John? Say, a dream mirror or hino, a bubonu could dream, not other sayano, who soon look dying, not at the channel or hiny free for never. Which let's say, if we are saying, and now, if you say, if we are saying, Edding, internet say, if we are say, and now. Eddie come on, never said you made Embro KUMAWOOD TV. From Monday to Friday, a free 7 to 8 p.m. Medawas. KUMAWOOD TV, Mobibia, Quaba, Mobibia, Soko Quanso, oh, baby, oh, and they juada, no so about pound, Sema 9. Esikuto yi pebre mafuma kunya na wo nim se de wiase de boro ya adwene ente ase so de hinta wosunsum ne asetene mu no enam de boro ye samre enti de mesero se obeka me ho na abrabomu se bi obi na odi eye abawuo se bi obobre na koduru bebi pa onim se nka obo ade ehira no no betine ni na sika ni nyina asa ahye obu wo ase bi no peba oba binya ba odo obeda di bebrebe a kire ne ba no nko wiase na ne ba na be wi ni e de ne ma ne ba saa de ne ma ni si e ma saa nyoma weto ye wa brabo mu no enu ti na me ka to se wiase na okwa enti ka me ho na saa dwumadi we yemfa ntentere ho abrabo mu yemfa nyina so ni yi saa mane hunu saa tebia na yen nipa no aye sebi kotwa eda ye ho no ye be pepa afiri ye asetena mu na ye timi atena asetena mu ye ni age ya fe nto mepa afira de hye ne so se edwuma ku bi na asomase eye na nadachi ohunu ono asomase saa nso na ye me maame eye adusa heba mixture onso ka ho bia onso somase Nana Bukari owo eye Asuofia onso asomase Nana Mensa also wo edwuso ebranase also aka me ho also meso edwo kondodo na eno a o masomase amede dwumadi we bro wi ase no ena wokwa wo ene ebese me no che eye ehintasem bi na eye me papa ma de nyina na matom safre no efia ase eye Nana Abraham ana dodo Abraham Ibrahim owo eye Asuofia ene nketia entemo no ono otwa asu a obehu no
ufro ese okọ eye esuefu anso a obehu no no se wa edu foche no no na no efo de to enso fo ono te eye esuefu ne nketia finfin wo no eye virgin gas wo na o wa no butudu nwuma o se wi asedi o ma bia hinta e wo ye asetena mu na eye sunsumsemu do pese ono mienu ye de eche enti mense ebre no mekọ ne nchen na ye ne na twetwe nkomo akra aja ma okọ aba eba eye wi ase na okwa so meje so bibia bokọ de oh otumfo nyankopon adarum bibia ebokọ ede obo ade na nanom ne ahommo motwa hu nyina hia owo ewiase ewiase mu ye momo akwa ba so na obeyi apaye ana obobom paye ansa na adwumadi ahyehyɛ so oh baby bia begina bia besu afra na nanom no mbeje so ye mom paye enko yedo otumfo nyankopon ase ne obo ade utumi a ode na nanom abedan ye na ene omodi dwuma soronko yesra se adwumadi yi befa ne nyina no mum na boaye na we osi akwan de yifiri ho na no betie nso onfam aba na enso aba pamma no na bibia wie paya ye de sompa ne na ase akotom ani madam ase piafo adwanka ye me no se piafo se metena nanom nti no metena nanom na so ana pia no nyina wo ma de ba ko pia no da ho ma obia saon o hene utumi kana na pia utumi ka pia kire obo ade na pia no kire se enyo ho na okay I see ena piao mo akra ana ebutu edujuma ewiase no edwuma bebrebe na ewo ya setere mu ehinta ya ehaye we sunsum ne honamsem eno ena ya tiase ya se bi ye pe omo ye nimdifo de odomankoma no wadom omo wo sa ehinta sem no se omo ne ye beche na de aye kotwa wo ya setere mu no ye ye firi wo ne anya to papa efre wo abrabo mu a ewiase be anase ebenya nije wo ewiase mu no yeti ase no so ewiase no bibia hinta opese wo ne ye che meni mahwefo yetiu de na hinta odarma opese ewiase ete medase ne hinta de enya de ba ko na hinta efise ade ba ko na ya ne se obi ba wiase a dodo na ta buya se bosom eniba bosom suntumi maba asuo maba na asuo mpo mo ba o mayale ni bosom maba o mayale ni no ahintasem bi wo ho me hu efise ahintasem ne say bosom bia ni wo mayale ni sa asuo bia ni wo mayale ni ba se obema obana kwada na be yale ni die asuo nya sa de no sa yes nyo body na mama eso sutumi maba asuo maba bosom maba emprempra me no ti wakase obo ade mo nipa biem wo yes obo ade mo nipa biem entina sabi emrofo twere ne ma bi bai sa Adam ni Eve obo ade bo mo no mo ye mienu pe no because ade obo ade bo ye no ye mienu ne aka bia inimdie no honhom odidua nipa mu ye ne de nka ye na ba yes entimi meti wei me maame no wonya wo okay to wode kodan suman bi me papa so ne nsa ene me na bema de ne kodan suman ampa suman ne se kina wachini nyina no enye yize se obenya ba nemum obenya ba kura na obenya ba akope na bana menya de ama ono so opene adachi obeya madwuma ogitum wan onsa be kan wanya ntum nso de a ene onjindi se obenya ba biem eye mia me maame awo ye frozen ye frame Nana Alaji. Nana Alaji. Yes, Mumuni Ibrahim. Yes, Ibrahim. Awo free e suma bim. Yes, me sumamba. Oh wow. Me sumamba. Sumamba nso hwe me a me ho ofe yie. Wo twa so. Ti wo hwe me a na wo bubu mfie kura nhwe a wo de bia aduasa na ekode be ma me nso me boro. Wow. Me enko enti sumamba o ma me kwasero free ho. Yes. Ti enam so mampa. Me ma me gitum, me papa gitum. Ana ni bre na me ma me nyam ye. Wow. Suma ni hye say ye wo obrempon e wo badwom. Ti wo obrempon wo kokoam. Ti me ye wo me kokoam. No ne ma hintasem. Hwene yo na Jesus Christ na wo no kokoam o. Jo. E wo no dwanbuom. Me da se. Hwan mu ne ko hu Jesus Christ? Enipa. Me da se. Me ma me so bombofo na ebe hu me ma me. E de me ma me ba fie. Bombofo. Me da se. Awo kan me ma me wo fie. Me maame ekowo kwayim enti mini Jesus no hwa na se
ye ya bo ho ye ya ntafo kozo nse mrofo Jesus ye white nti e ba nipa mu nimde de ne nka me mom ye Jesus de a me ye kokko you say na ko so ma me na wo ka no wo efie nemum enam se ka se sebi akoko onto obedwam nti no oko eye hyadan bi mu eye iwuramu ena oye de ye ko no akura mane nko yo enti owo mi wie no na bombofo bi pie o na beje oba na me maame ankasa gye ne ho awo bi o nwoda wa gye ne ho awo na afa aka ne man kitinkiti bi na bombofo no be so me maame mu o wie o na de me maame free enwuramu ho ebe pie ye aka be sa ha ne ha no wadu fie no wo se okọ na nyame ya adom o kyena meba to ko aka kire omo se nipa semasi ena ebeto wa do ba fie nipa semasi nso no wanye nipa no wanye ni ba bi kro da wow nti ono ene kan wo mo de maame ba fie nti enne obi te sabi obo ade ne mpanifo adaroma medi kwa akiri yie pa na obi hu na ofi onimse ofi tu ya na obedu ba bia wadui opon se me yesu ma de hye ni nyina na me fa o hawo mu pa anso sa yes edi boni amabo bra beje no eye wo a ka hwa wo be che won akomfo won kwara brem emfie nwotwe ekomfie nkron ena me hye asese me hu na de ye enti every day owoye mu no yes from 5-8 going in nyina no na onya eninan me hu na de ye me hu baifu a me hu saman a me hu ne emeka bia so obi bewu a medi nkan hu ansa na nipa na wu enti ne efra me baifo afa na me nya adamfo bia oh enti kumase nkawe de na me ni adamfo nkawe pani na me ni adamfo me so nyina no ma nya adamfo da nti because of sas de nti no me papa be fa me call typical villager empo wonte ka asu se bia menya sumdue na adwendwen bia nto me so me man go school me jai school at the age of class 2 my no class 3 da oh because ko classroom e fra be ye me ye nhweme obomi abayale because nipa na me odeme baaye no wo se ye momi ti se obomi ate se ne wabo no tebede na wonji din bone enkawe na international school bi wa chepa that time no school master no hu me aju osole ejina ansa na me twam ko class an watana se ni nyina so ne se na onu nso hunu ni ye me tie ne me bobia oh ntodi nidie ma yes ko ba bia me fi no to obi o yasuo ba bosomba bosom ma kwala tantan bosom de wodi akwada ne ho ofe ni patitru ne me nu ba bia mpo no masom Ghana nso pa enso me kan ha ma famu a ebeje wonsem yen hwa de se abofra na unyini na kuta eninan na o ka obi na hinta sama kire no na enipa epam ofruchen se onfata se oni enipa anaso oni adamfo begoro no na wo ya wosen yo eba sa obe yedanya nigye na mmom na me amitumi ye ka obi otumi hye ono an ho nkuran ya me na mitumi hye me wa me ho nkuran mitumi ka che mo se na dodo na fra me nana me se nana nya gidie ne be yi me nkuran hye me di firi me mofra se be nyine ye no nana nya gidie ne be yi me de mia me hye me ho nkuran ya me obi a hye me nkuran da wan na hye nkuran because ba bia okobia no wo be kwa kwa cancer no wase ho eye ne yese yan mimi hu asamaka ukodi nkonkonsa ameka ukofa ukunachi ameka ubokro no ameka uye wudini ameka enti ne masem bia ameka bia no na afemi nya otan ne mo enti na meja befa amekotena akurase no na nka metikrom me da light mi so me kwa akurase empo na emrekete ne yenwene mere bre kete ni bi enna na ye me pono da me pono yan hwa de esi wakudo akurase woni nananom manaso ni ahom bebrebe na ede ehia wo hu ade isi no wonye wasumdue oho so bia no na se oho no so no okọ na oho no so abrabọ ntese na eho no ne na eboa me ne se na menya anigye ne se meme na nankasa no no so ye okomfo benfo na ho na wo no so ye den ewo entina se ma comedy
ana afa nso no dodo na no omuhu me nso hu ni se oh we de so we we anya de foforo because ne nana enso ye sunsum dwuma ntino da achi bia ne nana ni hu a won na bedi ade ti na mabuo ne ani de ne de ma me we kurase na emom ade ba ko no se obi bewu a meka che me nana se okay wate te na du ba bia me nana tumi frɛ me nana na ochina de ne besi me so ochina kura nso beto na mfra ma be fa no enti mummy nhwe ye because na ye esra na de kuru dan so ntinu ne twase ye setamu nnua de toto ye dan so se be ya mframa ba ntumi mpa nwura no so hu ti metena wa benya emfie tunwotwe 18 years ena me fiti madwuma se na me ba kuro kasim timba kuro kasim no de afere na agensam enti made asoro mai asoro da ti obi no ni me bia from apostle mai asoro da ensankyerani bia asofo ye bia me mai aboro so enti woni bie na one nananam nam no wo de be ye asore adwuma me de be ye asore a na o hye nkoma ne ye oh minua upeja onsa hey abrante bra me hu se me bowro sunsun no me hu se wo ko Facebook nten enche bia do bedi ye enche bia no be ye say yes hey mai asore da my asora shenkoma bo deliverance up to date nyina na so for that so inviting because omunim the way me see ye adwuma so for bie ni wana na wo hye a wonim me e ba sa no so no huhum bia nka se wono so ne twegya mponyankopon obofo konkon na ode nananam egu sa osom na asenti obobo ahwe tumi bi so an challenge wonim bra na me hye ase ye na me de ye adwuma ye asore na me na nate ase ti me na nate ase no me bo adwuma na akodu ba bia na omo na me hu omo nyina ye angels 12 angels 12 angels no me hu bro ni fita wo jinawa ohun 12 angels at the age of 18 years do otwe papa ni nsema o kan nyina no ehu wiase na wokwa o se obia na wo kan wa ewewew ebitimi di na wohwe baako ebitimi na wohwe mienu ono de o ma me kan na na de ko ye enwuram o mo bofo e na e ko gida wo we e kire ode en obia wona bakosem obia wona chi yese eye ko wachi de kuti wa bakosem ko wachi ne busa efia ofiri mu na otie penisem ebia na wunhira no wan kasa no watena so ma wede eni buase e chewo no entim se bo monia se wo kokope wachi na ewo na mensa o wadwo abenase wo so no de se hyebere pa a opese wo hunu se hintasem be a kire wa adwen so se promise and failure se spiritual marriage se ya kwantu na ope se stroke ana se what to nsem tintan bo modian se bo na mensa oso wo ejso abenase ho no butu jinjuma friend 0249650703 0249650703 oso men kan cho se ono wo de nananom som nso de edi njuma ho na emom no hye nso oboro sunsumu na ohu de ahinta wa setene no mu ma wa owi ode ahaban be de bedwaro anyo no na eyo na emom no eye tumi na ode ye adwuma no ono be apie o apie ono na ye bedi nkita ho no uni na ono a na wo kasa no aka wo hyebra kire no a kire se yemfa aban we ni se ene yemfa nkai wo hu na yemfa ye de enjoy free wo ha na ode control so ono de eye wuo enanse dambo ewuo ena dambo yemfansi na so ne yeso de aka ne de wa oba okuta wamane oka kire tumi na no obedi abaiba ye so yesirimni tumi ne beka sirimni se brofo no beka tumi ne beka brofo se etwi tumi ne wede e beka sa atwi no ti bomode aso be freno 0249650703 edusa osiye madanse ni mami enye ono na ekase na danse ni o eye wona o mabeje eye enubra ne bi no o mabeje edusa heba mesha ne bi no say gonorrhea o beje say adro ne bi say diabetes say compo say infertility obema sebi wo form ye kase wo form na say wan kase obema no wo form de ma wo ye bema no aye mbre no ena mami edusa eye eho adwuma oso no wo say Christ no oje eye yarefo nyina ono wonse yarefo mu o onse yarefo mu se wo nipadua ne pa to chema de a mama edusa na se obema obeka se ma me beje wadanse enti oye nipa na yekoja yaresa no ene atu ne din mama edusa e frɛ na o yes menya wodos mama ye wadanse ni oso obutoye swam go filling station o makro na pomodian so be frɛ no 0500 110 115 0550 110
115 maame do say me kan chero say oba on obeye ode machine bi wo ho obumo wasum obe scan yare bi bi e wo ni padua nim no na ono kwan obefa so a obemo ade won afiri yare mu ode o ka chero o say se wogu enkwa na ode ba na so ye wontimi ba yare bi a ye nipa no honam kwa no nipadua no say ntehyewa say skin diseases ana say ede yare be na maame do sentimi ye nimra ne ya ne madanse ni o wo na okodi adanse no aka je say maame adusa je wadanse ti bomode aso be frɛ no 05001 101 15 ana 0557 009 825 0557 009 825 na me fa nko na dechi uhunu na dechi uhunu oso obutu aye asankare 47 odu asankare oso besi aye 47 papa na oye organizer no usi wana na wafa phone u number we hwe number we amede ma wo na dechi number we amede ma wo yi papa do pe bibia ehunu do pe so de eye 2 minute do pe eye bambo pa do pe so ote ahabane ana so pe se ote kasa wo asumu no ji number we udu asankare 47 a frɛ no 0246 014029 0246 014029 ne de tie ni o se me kan kyerɛ say kuro pa say twere say kompo obi otwa nana deche papa jwase da wate yetoso ne asori ana kwantu nkratasem ana opeso obuse wahintasem e da wanim opeso hu wanim o hyebranka etesen adwuma be na o so fa na asase so ewiase no obi wase bi wa ye capital adwuma 14 good years ni enso no nkasa mu no oni akunya oteso e we efi e de ntia because anya wadwuma e wa asase so o so do bra eno no ntrenchia o dan kuma bu ho o do wura mu a menka bibia o tena ase ya na onsem e bisade no fama no ono be kan intasem no be kire wadwuma o so o ye de o ye no asase so bema na oba opeso ware no be kire o say papa uyiri nie bema uyiri nie oba ukuru nie eda we memfa bema da oda we fa ba na wo ankasa no bo ba ka kyese ko fiesu bonten e na na chi onu o say ahaban e de wotene kasa onim ahaban pa enu nti ono fa ahaban yonko na emomu no ode na nanom e na edi sa adwuma no onte aban fa nto fom obusa wachi ansa na apa ahaban de e de aka ho ti mo mode aso be frɛ no 0246 014029 0246 014029 na me fa nko eyem papa ba ko pe the Lion of Judah papa me to so am sorry the African Lion of Judah, the great bazooka, the Ghana bazooka papa no de bia me ka cho say onye bishop kekewu say papa e kan intercession sans na bishop so intercession bi wona na setenem oso no de o de aye abofo say papa nya 12 angels o di juma papa o de abofo no di so ye de juma oso bo modern aso we friend sunsun adwuma nkwa na oye sunsun adwuma nkwa na ye so we kuro down na wa memfre no se na emom no say sunsun twere say spiritual marriage say sunsun how yare bi dia but modern aso be friend 0244 726387 0244 726387 na on so omwa o say o frɛ na menka wo hintasem eno an say akra wadaroma enyo nko yi me pese me hu me hyebre ne me hintasem bia metima ayede atena asetenam no o kasa asem kyerɛ o say nyabotre obowura sunsun ne obofo ne kasa o say hey my friend they own ye 0244 726387 na ene ye ne ye papa eye na Abraham ana ye de etwetwe nkomo na ndo o ka kyerɛ so no de onye nipa oyensuo ba oyesuma bi ba na me yesu bonten so na me so me ka kyerɛ wo suso awi ene yesu bonten bi de hye me so meti we no he me so me obi o me so me jesu ba ana agwa me wa eno ano me so me papa ba eno krepa hwe na wo yesu ba me so me jesu ba eno krepa so wo yesu so wo yesu bonten de hye yesu sade a me so me jesu ba se asuo bi tini kobo asuo bi mu a aha enche na anu adwo sa na me so me ka kyerɛ wo say hwe esu ne twa asa no to the so be fa asa no de wan so ne panyini no mem ko fiesu bonten me no ene na pia mo piafo ma che me de de mo de ase wo great bazooka 0244726387 na ene yeguso ye twetwe nkomo no ewiase na wokwa de bia me ka kyerɛ sese ke wiase da wo a nka wo da nka wo ntupuru mu nka na duduru a nka ye ebehu han no but eduru esum bre na
yehu bebe ohan ni ko bobodru saa nso na odawi obesoro na ohan na ede twen wo ya asetene mu no na busa won se edi adwumadie na ohan na ede edi ma wo ya awia no na saa nso na busa won se esumbre no esum no edi adwumadie na ede edi ma wo we na kire se ewiase ena wo kwante wiase no bomodi an se behu emu kwan a obenenam enu tin ya to yansa frɛ papa de hinta wo ya mienu ya asetene mu no a ye nti ase no nso dan nyina na kan hu on se to edi mebu na won sem na kekaw edi na kire se bonkum na kekaw de na ye de kire nifa na kekaw no edi na kire on so hwitim premiensa eno kire de uhwinti ba kwa kire de we nyina na papa yi e ade o de be kye wo ye wiase na wo dwumedi KUMAWOOD TV na bomodi anse sa dwumedi e be fa ye Esubonti TV sa so na KUMAWOOD TV enso e fa wo Facebook papa eja yakwaba medase edi uhu 12 angels no omu nyina ya bibifo yes omu no mu din design ba kuri is go Facebook wadaroma amemfa me secret nsi kakra sa on yes oto wano na reka da bi on se obi wo ho a ho ote wasi ohu bibi din anu afa na ode ye ono nso de didi ho ayo ene ne kure nyama ni mu ase ene kure aha obi won mo se me bofo obi anim se bofo girl bra market na se fo na nso so no ye wa hinta din bi nso ye den se madam ba ko sa be friends ku Facebook na so so me me poba enti oguru am so me wo ye san am ya metena me fra bo se me ma me ne pofo na ba na me so ubugbe ku Facebook 3 times anadwena me wo na no friends ku fi odopra you know na dey be no come so oh yeah then so I call the Almighty the Yahweh ku Facebook I call to appear in the name of the man am ko me da how me ko you bi gina ye e dey kwasasam no me pe kwasasam sa how asemo Esubonti ka cry body di kire do yes e wi ase different to what you or say by the power of Yahweh yes the west and the east and the west and the north I call upon appear ku Facebook time say unu akra medam srewa enye dede edi eku enim obenya eye 12 angels at the age of 18 years timi no mo nante ya even Sofolai has say many first young boy me sabodam for ya le Sofolai wow the time na interchange in the crime sheda no mo asan na yemfutu kwan bi na na yefa okopie bu akwa yes na baby na hoye station na ho ya awura awura na carpenter for na nua for na ho na dua kese bi esi ho yes the whole Kumasi nyina baby na bodam for pa Sofolai mo nti ho na tumi ni elidi mi to me na me fa fom efrin kawe to me ba Sofolai me betena barakesi asuofie na me tumi fa fom free asuofie ba Sofolai be sa bodam for yale me wi a masan fa fom akọ manye obi teku da ene obi hia me wonim semea bola ho ya wenwezi me na ma na me to me nsa sei na me hwe ne ma okro me to me nsa ne ko hye obi botom ehwa ma me ne se me ye kromfo na oton bag ma me kokko bi sa o ma ne nsa so bo masuma na obuhwe ye obo ade embo yes me ni hwe na me ka che nse ka che o mo twahye nyina nse me nya kromfo da na me nya kro no so da na mo no se wo hwe me dressing a me de namo a papa ene obe suspect se me ye kromfo so na me nya kromfo yentu aso wo Kumasi yes emfese no nya ya odi sha sese udu juma afa asetena mu yedie yo asetena mu yedie de from 19 years 20 years de na obo ade na sha se de cheche me kwan no because me talk ansa na me were 20 years what you say me talk before ansa na me were 20 years nti me talk no anche bia na ka no amwa me na me pakisi ho so what you say ti mananti mo pa akwantu nyina matu bi pen me matena UK pen hey UK boga stara enso me na wu ye na me wa adwuma ma na yese mabodam ebra so so be fam na egu anatena so me baya ya bra na yese mabodam so me nim se me modam but me ne yo no ye kira ko na ye wo factory bi na ye shepontre na ade ade nti santre no na ye ho adwuma no ti yese ntre ne ba na me ko the time na plastic spoon na bi mai ti na ye dade de no
enka oduru heaven kutuwa mu no ade na nanom ne angels ne mwa ma omfa ntu na ma na omo twe se brefie be aduma omo adwuma no so ani because me bae mintumi nkan nipa dodo a obo ade na nanom na mesoma magye wo mo wow me woni pa bro 2000 omo nyina no yi apaye bom paye mo yes no omo nyina so na kayo na on se ye adwuma no ho se wo ye adwuma kan atam se anna obi ankae wo kra nya wo ya wo de ne se ono so bakwa kodi adanse na me before some me no kra no me ba bonten say ne na den pass obenyame nipa odi nka de camera see me so ne camera na hye yes na camera ne breaki na me mafie me one man stand because okanya because no nim sa asorem like no from apostle ye do baby an odi no mu hia mpaebo me na mebo o apostle me pese me do me twa do ko to YouTube ni ade na me me camera nsi me so me kura me ni picture ade se me nkwa na metim do to Esbonti TV o YouTube me ne be to Esbonti TV o pa e fiti 9 o'clock ko Esbonti TV se na Ibrahim so ontiwa me de be me se me abuche fo na hwe o YouTube me no me sheme camera da we 4K o mo de no mi 6.0 we 4K so enti bra na ye ya na se waboa no waba no ohun se wasan ekọ na mse okay me stress me stress na mu nyina still na nsa no kra na wo so me pacho wada mo nra na wo ya sorry na se gu nse wa sorry wo na me ankasa me ni aso dan se me de ne se me nam na wo ye evangelism yes na wo ja me preaching so me shia papa wo hia mpa bo say ko ebia ko ye we ade amanya bi da mani pa mantwa fasting because nko fo no menam no na omo nkire se fasting mani pa di ana fasting bo ani pa fasting according to spirit no e fasting ma oyade because ni padua no wonsu a wo say ye den enom ti ni padua nso nsuo ne twefre aduanim nti mantwa fasting ma obi da na mom na come to me de me adenti se me ni sika amuzo ampeska ma ana me ho kire me ana omuzo se me nya papa na me nya papa na nkomo ne me hwe ene on obi to kokoma ono mo na ekina no de ya asem kan na me na to kokoma no ene se hwe woni mu niema nipa ye na enhira nka obo ade se ene me nso mitumi to ma obi di wow mitumi to kai che obi ilalla Allah what a bill hwenya obo ade ka so be hira na mpanimfo ta wachi ahon o how bi obefam bia no wo nkunimde o wani sawo enti obia mfa wenya asuade se ene na ho kire wa nya gidie na hwehwe ba bia wo free ndesi ano abofo no ne nananom som ndi se yemfa na hoko me ankasa na dru benkum a me wo ho ni fa me because me da so ekina me pon so pe so fo bi de me ko na sorry me ko bia na sorry na momra ma kwan se me chese sorry we ba obey deliverance bo ba man for hwefo me be ye tender program yes de ka tender program na de angel na obo ade de chairman na Ghana ha obi ani sa angel ni bia me obi kura tumi kasa genze na bofo be ne friend red tender no bra na behwe ye mbusa obi kura kasa papa ye de na ye red tender ade bofo eni me obofo Gabriel obofo Michael obofo Gideon obofo Raphael na ka red tender na ni suni ne ban ne ye be na oye me na me nim no da bra na me nam ho kire mu no na me kwaje obi kai na ja na me de ya kakra na no to kra wonim se kai no me sola no pa ne ma nya nipa du ama ma nka nchem se nyame nhira ma o se me lodu 3 to 3 me nje obi eska e ba sa na oti no waso se jaje ya kasa kire me se ye wei ene nipa dodo sen hwe o nipa bi wasunsum kasa kire no ba to mfa nya adwuma sunsum betumi aka kye fa wo sikai e wo botom nyina fa kye nipa asemasi ne ko ebi ye me kaminsun be na mama bi ba ma nchen o se bra mpacho mbe ka onye asem na se e de asem o so ne ba na atena na ne ba na yekohweni o discuss to no afa e se de obedi ye de no pese o pedwetire metuwa sa betum botom de mama mama ne ko yere mani ba me so me ni kapre sa na me yere boyma o se nana me se yes o sweetheart me se nana e de na how o se nana me pese me ya de bi boa me sa o so ma me 1000 bia me se misika 1002 also ke nya hwe we dey mam 1001 no ne 400 to ho
na me man 1000 so 100 ma me do baba akopɛ lila hell ɔde ɔno ma no do to dwe ne kam fi series me yedi nkwasasɛm ya ɛkyɛn ma ba gym sika ma adwen aba Dabi wonim ne ɔbɔ ade de gina so ya ma wo saon ene pa wo wanim ene pa kɛse wo wanim hwɛ ma fa ne ma mo enje ono betena me kam prekopɛ wan bie gate wan mie hwe to obi ka sɛ ana na bɔfo bie gate a me ne abɔfo ena ye adwuma ena me ne nananom nso na ye adwuma menim differences ewum me ka no kra kyɛw sɛ bɔfo nso ade mu mie obetum de ne ho akadan no wawuram me na me ka me kyerɛw ya me bisa sɛ obi a wo yesunsum dwuma bia wo wedere ma ben wo mu no ma yesunsum dwuma 25 years ni wow yes with dananom som ne eye asori so ugina eye ma asofo nyina go 25 years yes 25 years ni e kura that time no obi nyan afena na yawo obi obesua bible school but na oye de tia na nanom adwuma me ka kire say obi obekasa tia na nanom adwuma bia ne sa nipa ko no na wiye nwie ne yie ene na we da e kina bawe mako ye hwa de wo ha e di enti na ma ugya eye asori na mfa ngura asori mi no de ba na nanom sum me an na me yo no ne tie ne say me ni asori ana omo nchie ese me ntia asori nti na omo ye ne se me moa na obi hu kire no wo ba bi a wo fra me amenko nti sa asori na wom na se in case of say o kase wo hia ebi ti se emoa aso nipa ma se bia na wasi waso da pese obi ano a eno ane se wo fra me ana se bia wonya susu hu kire obi aso oh madam for bi se me bia metumi ko bi obi asori me ba taku kra me nya yes o te tira ma no no aso adi na ye kase obi aye adwuma hodo bebre o man we ma na nke ye me mato nwom pen wow my year recordings ma twasi ni pen sa yes no we don't know ade we dey kire ma adwen you were Christopher Buo o sorry say da bebo nsankuda no sa tu minim rane wo se no asa na abasofo isu no sofo ihye nkom yedede na etiem mo no tuo pe yesu fie yempe dede obunse fi ne etiem ye pe dede enso eduru mira mo no tu yala yetiem asore dem yesu e ba nananom so mo nso a mo ye mrane mo ye dede mo tuntum no tiem ma obi ehun se nana tumi nie mo wawa no dede yom ana mo kokokwa mu wasem busa we mesre otumfo nyankopon se pono bi asi bia wo mie mawo amen wasem busa we mesre otumfo nyankopon se baabi wo se wudu bia no mfa wonu enye ho sa asem we na yem secret na me twen se obi be invite me program no wabusa sa asem asori ese onyame fie yempe de bonsam fie de nko a enanam da program bi so no mo busa me se yesi sum ne han eni twaka nti ye bia me no oba maso ya bible bebregu ani ade nti e den na bible gu na me ka chen host ne say bible no woni ye na me ka sum ne han hwan ni sum na hwan ne han onyame fie empede de bonsan fie de nko awura sum ade ma ye nye dede na mo me no kasai no nso kobo no nwotwe wo de apia bonten ne tie dede e be koso na yi sebi wonne wo yere na wo mantena fie na obaba akoba o da no kra ya pam school fees to china me adom na se wo bia fama me nkotua on za kra no waka akono asem waka asempa okay ma ba kwa me nsomra me da daddy me donyame so wa ma me sika pa nkotua me school fees a se kan no di agwa me wo yem na na ma me gina cheka se ei kwa me da bi me nyo papa santisa ankwada ne mi no hwan na wo so oboa no hwan na wo hia bibi o se yo ma no ana hwan so na do emo obi nyina ba bi nkasa bosonsom anasa na nanom som eye bonsam da na nanom kra na wa ho brase a ye de som obo ade na so mo so pemrasem na semransem du na mra ne nyina free obo ade mu na ba ye o sao hwan na bo bosom hwan na bo asuo se wo kase bosom nye etese sabi e wo benya asofo bi ankane no o ma dwene nkwa akiri sabi o ma dwene nkwa akiri no ma dwene wo fom no e kase tie nsuo mu wia no makono mu nsuo ha eno so watu wasu wi ase na wo wo yesa wa wade nsuo ye da me se sofo kase tie nsuo bia me kan me kan se sofo bi o kase tie nsuo kase tie bosom he oba wali du ebeku atiafo yasa ase so ansan no efrizan ahwe kro obekọ wuo mu no na ne ba bia po no
na ne ba pono asema me kan gusu ye adwuma ene sa nipa ko na ogina wo edomi asante nsuo edomi Ghana nsuo no ene mumusa se ono okura betu san tumi gina ka chem se heaven ni ba bia nso ono efiti ase no de heaven dawuro ene na ebompo apoji nkofo sika wonim se nana no musumu ja omo ye sande ma men sande no ja omo ye se sika ne ma yegu bag mu omo no ye fraud for omo ye an robbers ne mo pena na kan nana ne wo bia wudu ni nkyenya sabi onka wasem wudu ni nkyempo na wuni bi na wo hwe wo wie na wo kɔ na wuni sika mpo a wo hwe wonim se konfofie na nka wo kwa wo didi free konfofie sumafie bia no yemfa aduane mo ati ya sɔre fie me say suma asɔre fie da ben na wakwa so me say asɔre fie mes opa bia homatrofo ne busa se ehefa ye be bia tuma homatrofo no hwedi yo asema ka hwedi ye asema bo hwe me say opa bia tie fotie osemo mom no bebie mu mo hwehwe oso wo hana kom de no wa ma na aduane ndi yo nanso wo sofo na wo se ho na kom de na wa ma na aduane asema ka hwedi yo me hwe ne yesai me ne asofo na ntepen me ye wo asofo be me boni dia obeba wa no mamfa nko twins powers o say ono de ntafo tumi odidi adwuma so ate ase ntafo tumi no Friday to twins powers men kan cho say o de ntafo tumi de den o de haban no ntafo haban beto akonya na ase na ono tenase wi a wo ma nya abam no obeche wo no ya abam dwumedi na de ama wo mo na wo mo so mo pe bambo AK47 sana mato sa haban ni din o de mawa inshallah itakula ubesuro nyame bomodi aso be friend 0248 699898 0248 699898 no say ono de obutu eye broni chrome eye abrepo highways na also be si goy filling station oko broni chrome oho na obutu no de ndwuma o so o de eye haban kroden o so hyere nso o ba ha o frɛ na onti abanto se me patcho me yare nti me beje aban ko dware o da bi o trantafo ntumi no abam no so a ntafo na kunya no so a ehinta sempa eno ede o ka kyerɛ wo nti bo modi answer be friend 0248 699898 0248 699898 na ope eya ha bambo wi ase on ade eya pa ne se wo ye odefo no ni ha bambo na tumi bi dunya na nipa da se ni ede wanimu ye de eye basa edion na ne die mi am se me penkomo ma so mi me de ba na de aboro so he agora papa pese ke tena fiase ni di nkomo ma manfo de hu die intese mo wasetere mu nenso asa ebim timo de duru a no mpese mu kyerem sika asa sane baby o ho de du na onipa bia o baby na ho de du edutumi bi wo nso na ho de duru baby ana we wo bia ne baby na ho de du ye wo bia ne baby na ho de du ede say what tenase a wo hwe omo wo haw amaneum a wo pese wo de omo free sa ate bi anim ene de wo nchinchin bi se me nchinchin bi ma so ya so afia Virgin Gas Station ana yemi phone line na wo na omo mentime mbusa no omo so mbramu na omo so enka omo akosem ne de me mentime mbusa no kire omo adwenso ma bia omo na tum wo so betime afre 0244 840108 0244 840108 eye papa ya de nyina eye na Abraham ane ne twetwe nkomo o esuofia na obutu du ne djuma na o se ono ye wo no kokuam ne mame ko wo na ye enwuram na obofo a se bi oni enipa etebea ane de ne mame eba afie emunu ane oni na mu a the age of from 5 to 8 years na ne abie enso wanya kamafo wanya adamfo adentia obi ehunu se oye baifo. Hello. Hello. Yes sir, good evening. I KUMAWOOD TV. We are saying how could you mediate our friend? Yes sir.
Kristo fie no de de ho 0244840108 also betuma ba dwumadi so hello oh wait me nyina so 0244840108 akwa so do waka no say asem na waka no still na ojina edienti na sebi ye se ho ne asoye no e yo saifo no efie na so muka asem nyina okokoam empia bonten menyini se obi akọ eye bosom so anase obi owotumi ho amna pie kokoam da ade se nipa na de apie so ene obi eye obi so obi yare o Christopher no de apie na TV so hello hello yes sir Papa Cho KUMAWOOD TV so na wa free wadarma odi ni be o kasa free Papa Cho asoma na America ni na no clear okay asoma o kan ni na mate yedi asofo a mo kasa tia ensuo bia no ma ware egu okay nese ensuo kasa tini wo me yankopon so ne e dey to me pesa na mani enti ye mu ensuo eni medase hello hello good evening yes sir good evening be okasa good evening open you wadarma o so yenko yo me pa cho me peso busana na mami se wo agudie bi o fi na se bia wuni bebe se wit na bo ama on sa ka agudie na na mate wadarma obeyi wa no me pa cho nda so medase hello good evening me pa cho oba so a jom we u TV no jom no hello good evening hello yes sir me pa cho yeto woni kasa hello good evening sir good evening be o kasa free okay awa manenko Padam pe na na se ni tane ni ya kita ni kama ana tano ubeti wewe wetu ndio mwenye ni banza oso oba ne nche de en Padam ite ni bana na wa ite ni kama hawa na se oni bi ndio ni hawa obebusa mate mebusa ma hello Padam on se before ente en wase o frɛ wo di phone na ma eye TV no ebede na etimi akasa eno no ba ha dwom no ne ka wa hintasem na me ntime musa no hello mame awoye adarma wako adarma mitie o hello yes sir open you wadarma udini bebe okasa free hello yes sir bebe cho udini bebe good evening good evening namba to yamo ko namba to be metana na mama odeti da tijani bebe cho eguso ne kasa ode number betu dwa wadarma me ba cho ma tinda je me na din ko mapa me na me bana fe ya pa mate obete ne nka wadarma why hello good evening pacho udini bebe okasa free ode me last call hello good evening sir Mate. okay Yeah. Me pacho dem ko na mu de bosomo ni bosomo ngano ni pana mu ko jom bosomo fa mu ko ni apa pana jeng mate ana jema ko ni okay but I say you for last call na you for djumadi ensi ase last call last caller yeah yes you doba good evening sir okay hello you pacho yeti wadara mabusa
Because I'm not saying, I'm saying, we are very, anybody, I can go to my fellow, yes, or if you come up with a lesson, only for a year and a first time ever. Also, Obi what day? Hello, also Obi what day? Or we'll buy then buy a good now, although we can power the academy after him and having the photo. Actually, put him last committee. I had a media after Pulisi. Abra, among Producer and Visa himself, and a young fan about Kumako. Let us in pretty a year, a branching of Frey or say, Utimi too good. Oh, I say, and okay. Me too good. Nana, so before say, me kwako too good, no. A Jew ba Katechiho. Na ube fresh wine na ono achire. Se kwan da hosa meko. Na onim say yen no, ana me ametiwe. Menko obi onko too good nko gini sika se fabra. Sika bi atam 40 million, 30 million fabra. Ansa na mako too good amount. Nemum suma ene makwan wi a. Se yen kokọ na yede ye adwuma mema wa okototo kokọ yeden eba ho amamra ne bibia no ye koye wie a emfaso a ye nyame adoni tumi fa ye chemu ana ode me de amame na mso me de me de abafi na so afa wo de na so won charge dabi na so wo charge a wo ye kromfo eh hwe na nanu adwuma no difference wo mni adankofo no esono mo bae se adwuma no ebia suma afa me na so nye suma ne mra na medi so na mi mom no mehye mra na medi me mra so e de adidi wo ho eni wo bia na nanu mayi no me mistake na mebo apo me suma ne be kume yes okay eni yanto aso e obi se bi obo wo nchen a ona be kana hinta asema so wo ona be kana hinta asema kire eno kra de on fanto nchen se wonya bape wo tena ase chia ya yemusa kwan so oh suma ne sana wo chia ya yemusa kwan so eno ane se wo sha se kan hinta asema o kan hinta asema wi a na wasa kire ne poma sibre wo wi a woni wa wi akobi tete me na jai echina wo famous beru be ko o how no a problem or de me faso kwa bisu no ye ko me hu de how ewi a but ewi a ye de bibi de be kana aba de be kana on eno de na nanu mo na be kire mo se nipa wontumi mo tiri mo nte aban mate ase so ate ase ti na nanu be kire se haban we na so de kan nipa semasi na ne sika sem na brabo ne bibia gina haban we na so de kan nipa semasi na sabi yade o yade na etiko badaruma what you say aha ntino wa bo tiri mpoko fa haban ya tumi de o ha obi na obi susu busa se waso e wo no oba won nchen a apart from nananom eyare a na so sunsum sem no yare bembem na utimi se wo dipaduam emprempre me no kasa idie meka kire se agi yade a wo de aba asaya wie ebi ne die ebi ti se obu ono ma ne yale a wo de baaye no baaye wo wu awie okatache sane o se we de ne yade no wo wu awie o me apese no me momitri mu nsa yade agi ye hu okatache yesuman na ono mom ahu o yale be otumi ka o we de enya de bi anti hu me somfo no won kope haban ya dai emrew ye o yade bi wono ma o enye suma asem but ne nyina chi na ju hu no because ono na ye hint ono ne ka hintasem listen ni pedeseni no o se ni pebia no okuba bia ye hintasem ansa na wonya oyaresa bible mu kura wom se ne broni twere bible be dane bibifo adwan na mu di yenya bibifo ye tumi na tem no because o kenka bible kwa se mrofo no before so mo de bible ba no ne ye wo enya nkopon esom ne dada o ye no kwafo a wodi no kura sam so abrofo ni nim enti bibini nya chance anu woko o enti na on say nananu wo se obi akokonfo akokasa mabọ me ma me ba yeda ene bia na o ya azan konfo wo ye kromfo fraud ni se konfo pa ba mu waka kire o ma me se o ye baifo de udu na o ma me ye baifo ko tumi kasa o yentu na mo se ni ye nhwe se o ma me na ye baifo e be den ebehu enye o ma me ye behu ti se ni se o ye bibi na ko na se tisi o ma me so a na che se o ma me be ye ni se bi enye o na do anu akoka wadaro mo adenti na mo se yare a mo de mo ja boade no kokoam but a Christopher ye ja boade a ye de ba ma ewiase nyina hu se Christo age enipa dasani na nananom de mo nye ne sa ye ka kokoam kitahudi a kokoam kitahudi ni sen
enye ono yere da dem na chese moda kokwa hu kitamudi o kokwa hu kitamudi ni se ne wonti ase ne kwa oso abu da ya woso sunsum e wade wo wonya sika wontumi ne ode ye na aye basa opem afiri obi wa wonsan ka ne wo se wo ko hu suman sabi meme ho se moye mienu ba kra ye mamu nwura dem obia ne hyebre meme ne me yira aba no wo ne oyira aba no se waji wo na obeka se oh eye me yere ntim pesem ne nyina eden ebomu ba anti that time ne se wo hinta sembi because by all means ebia na wo dwaman to wo dwaman fo na oyire bet suma no so de wunya awura hope masa wo kunipa obeka meme ho ye moyama ne obo wa mani wuni na atena se na ebuza se kwan so ebia ye che ebuza se kwan so anu anza so me behwe me hyebrim na mo munya ka so me kaka na ye me ya na me de ba o kan wi asuma se mo man nko waka na ha wawie enti me koka obeka se oka kire me akra me pese da foforo be hia no ye bedi eye tender program no nko yes ena me pese me busa se usuman bosom busumsuo brafo ena motia susu ebe ne da mu no mudwumadi mu eti center afo awon so ye nim na emum ne ewo mu ne se obia wo na dwuma muda ma sumu ye mudo he o ti fie ya so kira ho manenka me manenka nye den opesa akra ye ko yo ede na utimi ye wo waso ye na hwan ne fata se oba won chen a oboa no o number fatudwa na ye sorry yo medase me number de obo ade adaro me the screen so dada na ne ewo mu ne se meme ho yensa nipam yensa nipam ade ehia ne se obenya mfie du nwotwe ekoro obetumi aba ana mfie wunya mfie du nwotwe wa wuntumi ma because age wo maame eno wo ya de kora age wo maame so wonsa ana wo bra pani bi wo papa bi de wo ba eno odo wo ba amra makwan se eden ehwe because Ghana eden ya amra wo ha aha wunya mfie du nwotwe wuntumi nko somfo wo se wo kohwe wo hyebrim yes enti after from mfie nwotwe kono de obetumi aba se wonu wa wonu wa wo fo ne beba ye de ensa nipam wo ya abrewa wo akokora wo abranti wo ho aketesi wo oba ye beje ofeso ana ne toso biem no tender program de e da me be ye enti me boda wuru no kakra me ka cha man san se sima 14th July ye be start 14th July 15th 16th na di dwumadi na nyina ba na wiye eno nso ye bambo wo ye soja ni wo ye politicians wo pe di bre bi wo ye ohene bra ne be ye bambo ni bi na mwa wo o number no be bi owo yo me wa Suafia Virgin Gas Station e wo Kumasi ya me number nso ye 0240 0240 27 16 11 0240 0240 20 0240 27 16 11 aha anene na Abraham ana Ibrahim ede ejumedie na ede ebisi na hye ne nso oso owo eye Suafia eye Virgin Gas ho ena ho owede obutu edudwuma oso no onsa yare mu onsa nipam na wona sabi onyare no mensi na so ye won so mo boso ahwe no e mamu ho na on the 14th of July oye eye Thunderstone bambo dwumadie ena oye enye bambo nkwan na emom no so wo how bia say promise and fail say spiritual marriage adia sabi sunsum boni bi etete dia bomodi anso be wura ho na oje pesa bambo ni bi ede atochi enye boni kwan so we bo for wasane a o say ono beje eye adasama free sa sunsum boni a ono say o how no obisi na no no aye obambo ti bomodi anso de oni be kire eye Suafia Virgin Gas ho ne friend 0240271611 aha nam di dwumedi besi mem di dwumedi ni chia me from Kofi Esubonten ana obetima from eskuto yi pebre ana se eye susa deshie o from side di we nyina mejo so na hye nso se dwumedi we bro Monday to Friday 7 to 8 p.m. and di dwumedi bro KUMAWOOD TV e bi se na wakwa dwumedi no na se bi uye ekuo bi ana se dwumedi dwumakuo bi opese bo eye dwumedi no deru ana se wo osum bi no opese woni ye che eye omosum a momo ofre me number is 0244840110 ya mejo so na famous wadara mama mente woni na de opese me kana maka na hana me pese me dwumedi ani si me chief executive producer famous Uma great Uma ono na boa me ode me call ye Facebook and na YouTube o Esubonten TV eho na Uma odin dwumedi ono chinchim afidie ma na ye fe Uma ya me show midin se da me kan ye ko Esubonten
na nipa meto me safre no eye Nana Ibrahim na meto me safre no wo Sofia eye gas virgin gas wo ne number 0240271611 akra mechia wo baby wo bia no baby a mechia wo me di besia me mo mo ne hwe adehye